do haki vorke legoshe kiti kinu ke ba mu river vachdi kershunu ke kroto ke ba pete teja ke sanguli ke to Maria ke zetsali go keli nipu depre pu mu rene ke to pete nu nipu bu ura cheke salasemu uche peke leche tin ngo ke zetsali mechuri ke zetsali sechedo zali Geri uliro zali ku krikini di history teta zali hauliro veke zoe Galatia ko pengu mepekenya mepesenu po helidi zali hau tushesi so your person ba repasiu deri repasiro ke kre uni ke zeke vi shige shihe ke mingu ke meje vi ke dieto menne ke mu u ke tegere ke Tejo puri mahako kepetsu je anune kapienetsia atyo anune kapienetsia kijuwe kapienetsia ke jatoi apienetio rejimo ninu ke meditasio mumi chirita he tsalikenie ke si soditso ngo tsali krikeni hisore teta mu rosho chelinu mepe teta Che di Italiania che se cervello Zali che vi posi for de che lite du che me asu cha che li
c'est peut-être que c'est à l'idée je chili kuserepo jisu nipu que c'est allé au kililali jisu nipu Bala livida. Zero uke penyo fe ki jiu kretor zodi ponyo fe liu kasizo ke krila monya temi ke hupori popele ke liu ka zeta modi ke cha che ke ri ngule ki tola hallelujah ke tejepie ke kretor Jehovah uke penyo fe zeyawe poti ke vi tekra tela dioba tela honu heko new market colony zanokotho koburi vodi UBC nu japuchale ke vi ti hau khapi heko ketala uke penyofa thajeya mu work ba pete kori thaje sumu program ke chukori thaje soyawe uko ke zedi je dor so suwake tola nipugi ke khochale dowe Hallelujah, risito geta geogreto ke masanipu. No heko krigeta la, jedo heko me pobo ke jero gosevor ke masaki no sike salan pesiwe. Heko bu January terenunu vor chekatso anipu. No pochake krigeta nunu heko me pobo ke je kro chata ro gosevor di jedo heko goselar ke masatsu sike sa haulari. Pejewe zabu zaye tacharu fakilio chilichi. Jedo hegon soda dikin tatahanu nge batsuno lerle dewe. No var hekome pogeter tsasuja nipu. Hegonu tesapia heko bujedo, sovoketokonu, ndike pronunciary,
India ke ridie several heko batasike to kono sheri India ke puker na pette kono no heko dono badi heko krohisiche heko buche do ke tomor fenu no sole di nipu nke masar fe ke kobo heko ke chutsele di heko bu nipu tajang prele di dola heki krono lavo prekele meritsele je do nipu ke hunu no so dia haunu tezake ke sepetego no jabet seje ke huburi tefadi nja put press munipu work ba peteburi nteja ke sa ke ko ke sa ke ni ke sa nu prekele cheche nipu hekon la hamele la visor hoke bazo heko ke metosere ke metozo dere no heko crever tetso ke salan pe jetorwe nza buza yetseleche lergele pette kom hongi jas che do inke toke ridie several heko rafeva tsaketo pastor sherry krohiseche mu pose kori no jabe setseche porike krikidi ani purun sovoteru no soga pette kono heko krohiseche de inki chasawe so ani pujisu che do online nu keze rosho tsakeba rosonu ukapye ndirna mu keze di ketsa tali tsakeba category no jape tsasiche nipu suro pitsemi tsadi jedori nkemsaki no learnery volume geta hiko pitsemi kolari ketsa ke chemi kolari rokradi uko bu jedori ndirna keseginu ukepele unibele nzeke sekotola dodzefadi nke vora fevele keto no jabese pitsekeba category tsese Krisar me gozo share me chrono gozo share ni jumi gozo share no jabese tsese je do Sunday school no ke category semple ke sala sawe no jabese ko itsemu Sunday school class ke kuri ke tsapette kuno non to ni jugori ke khakere sebale mu ni jugobu ni jumezeno no ndio situle di anipu ndio tezet sadi ndio sumuze del hushele ke dola no jabe no vorgeto tiu nu krota tsegeto koritsu suje din kichasawe kizu verb bieze dere hekobu mpelele geta hozedi hiko kepele tezet sa setale ke dono hiko pette ko kroismo hino no ko pette ko krosje din ki amesimlo sawe mpezewe babdo hala ke tejibe senjewe adi hiko soketem hatokritsu gerleze mu je tselavo ke to pette ko nu mutereu tsadi no mepoge to kroisele mutellau tsadi heko donbadi bempete ko tsala ke sasujedi nipu heko monza tsate Christmas evorje ke niti ko evorje sala heko pete bu visorobadi ke niti hakoreze ke sedi nikino tajang pregeli mitse jabe lergele ki grupete ko tsuje jabe mepoge tsujedi ke hotelano thalake zon tholer heko donbali jedi heko cross je heko respect chris je tieti soke sa habunu nipu lanu mu heko bu ke ko ke sa ke ni ke sa nu prekeli mitse jedi Jesus Christa zanun ki amaji molu chasawe amen.
Uke penyo fa peziwe ugo bunu mela chali ke vi poti ke vi hauri khalabe ugo ketsilga siro ate do ugo kecha kecha nunyago se ke zashidi ugo sogo se chali do we Manipur no keve ke ba mu Nagaland no Hornbill Festival la chadyo Manipur no poti hoyo menne vor jeru November jam tenyenye Jeribam district no Zairawan Rana no mar tenumye fepo dukri ke wala meite ko mu kukizu ko dono ke vse parde teche luki haki me hoshoro teche keres runu ke v pesho seba mu tieketso Jeribam no me first yede Sorkari we minister ko mu MLA ko ki kergum hato Chiketyola Central no Tenami Nyepengu Bum Hato Cheba Tikiliro Manipur no Nagago Mu Kukizu Ko Donuri Kevapar Bade Mu Hap Parkebaliro Drakenye None Mu Tamenglong District no Vor Keje Geye Keto Kuki Crow Liro Dragne Petua Haula Senapati District no Hapete Kawa Mu Infal Dimapur National Highway 2 no Gari Buta Kecheri Kaza Kewache Nagaland no Hornbill Festival la chadyo Nagaland no Chetie Hornbill Festival va mefe pengu Nidyoje Haula Sorkari Mu Sorkari Le Toko Siro Meli Kroporim Har Mu Ketitso Sedim Hachaba Hito Lia Chia Keja Mary Piba Tiche Kepra Utsa Jorali Se Kepeki Kecheri Chia Mu Hau Tiu no Utemir Bizomo Deri Seye Kekri Kecheri Vorpia Hakevi Kekra Ri Nguya Kendi mu ke pekro ke che tipo ri chlivi litolie me buri hakekra kevi hakrali kevi tipo hakevi se zedi hakeshori ta ke jese bach ngu sala ke zedi Hornbill Festival la chatyowe ke chanuna chapu Manipur no ke jova ke che mu ke ze ke vibu vorli ke tola chatyo chakenyo Manipur no ke penyo febu hake sho penesha ke tho pisiesha mukrata ke vi busier le ke tola chatyo chaseu Hornbill Festival no sorkari meliu
har ke ba pe tebu Krista ke pelemie har match zevile mu match kergo mato chele ke tiola chadio cha dio Hornbill Festival tiu no theme ke hu pori kerja keryom hato rtse mu therhele ke tiola chadio cha pengu ke penyo febu unaga me ngu me jedi ugo rogo sheke tiola chadio siro ugo tido ugo pastor visa tori Lere Baptist Church nuko japuchde dikon kenya sadi siro ugo pastor zaki bitu river ugo ki hunu poti sesho basla ugo ke chacha hago ke chacha pengu tube ke prakesho mu ke Chris how pastor ni la sidi ugo ke se ke nurheba de ke chacha lome hallelujah praise the Lord ke krige penofa mpezie we nipu no poti ke vi khabi hego tsidi nipu hego bu je dori tsmhe di nger so kinu no nipu so ge je go lam bezie siro hego bu ke sedi nipu ke chanun ha go hari sedi chale ke vi nipu no hego nun chepen ne ge so la rim bezie we nipu Manipur state no tie ke va ke bu pije ge je hego nipu Sogosa siva nipu teze tese ke kui ke che ke kraba we nipu tie Krista ke pelemie nipu ke raso ki go tege wa hego nipu temie me krauzo shiri ke meje ke je ke krajo we nipu o ke penofa no poti ho no nipu Manipur no sorkari se ke ba me go nipu krata ke vi nipu krata me go re je krata me ke vi pe se je nipu sidi nipu o krata ke vi bu party nipu state how hari rogoli ke don nipu no chakra je ding ki chaya siro nipu ke meje ke je nipu ma ke reze ke se ke ja ko apet te guri no poti tu ke che ke menne je nipu razap fatu fadi nipu ke meje je ke je me ke jo vali re ke je nipu ma ke praze ke seba we ugo nipu ha go pete no sibale no ungozo ke je ke peno fe no ma pete si ba ke peno fe nipu non to nipu Manipur hari mahola shije sidi nipu techa ho no nipu non to kesho robula vorli je din ki chaya we o siro nipu hego je do nipu ke zeli nipu japu che ke do pastor visa to nipu Lere Baptist Church no voge dalari nipu ki chaya we no pose je pastor zaki bitori nipu khabisem pele she we nipu hego bu je do ri ke zekdi ke puker ni che to pete go no ke mesaro fu bu hego zeba hego crohisha sidi hego bu nipu ke tomu ro funu no nra solije hego pete ka ke sabem pele shidi nipu jisu zanu apo kingu ke meje ke krote ja shayawe amen ugo siro tie ke zedi makingu ke dola ke chachili do mo doxology ja ke shi Jehova tselesu pete go ke ze setali di chili do me
Jisu Krista urhaki lizanu chedo forhaki nipu resoge ba peteko ke Lucia mu nigo zeke Jesus tseyawe online nu keze ke krothoke baguri Krista zanu nigo ke lukese sese tseya chedo ko ke cha kratafa na sekaza mu chake ligim hidi tie ABCC pastor Deacon ko ke chaja mu ha pemedi Kohima Baptist Church Council pastor Deacon krothoyenu uko pastor ko bununu ho ke hunu bodi japutsli ke vi phatho sese tsadi chedo uko pastor Lirio Baptist Church nu ko japuti sese sede mu uko Deacon guri mikini pose khode Susuzedinu chedo Emmanuel Baptist Church ke hununu pastor Zakepito pots premier mu bodikon go vori uko donuba mu chedo ko japutsada ba musala niku bushi thazusidi ki hubu nyo zeke lesus chlido kenori pastor Zake kordo deri nyo pejeri ba bushi thazidi ki hubu nyo zele do me u ki ninu ko zeke lesus chlido me nyo peje pastor Zakepito liro uko ki hula mi samode Hyogoringo ki hula mi samode mu pori ugo ki hula mi samo ugo ho ki hunu voja putsege tsa ha ki hu ke krigiri ke perope vi sebaya ke tsa ki hu pode mu jedo pastor Zaki lavori ni pu diese ja putsada ke tsala ki hu la chaba mu ni ki hula ni pu pe sheba we ke tse ni ko pe ki hu pe sisi we jdi ugo Emmanuel Baptist Church nu ja putsa lipo renali da mu ke vingu no bu she puti seli ce chien qui a trop de que preuve me dit que punyo que si so des petits c'est voler oui non colère Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home when Jesus is your portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches you. His eyes on the sparrow, and I know He watches you. I sing because I'm happy. I sing because I'm free, for His eyes on the sparrow, and I know He watches you. Let not your heart be troubled. His tender words I hear, and resting on His goodness, I lose my doubt and fear. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eyes on the sparrow, and I know He watches you. His eyes on the sparrow, and I know He watches you. I sing because I'm happy. I sing because I'm free, for His eyes on the sparrow, and I know He watches you.
I sing because I'm free. For His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Thank you. Poti ki via ungu ki le la, u ke pena fa peje mu program committee group peje we. Ati do prebe ke sale ke to liro, je do onko ti ke pu pastor Zaki Bito. Meta po lesson mesidi pressure. Job to take in ye kusoku po niveau kere po kezo. Sasi kunye po u ke penyafe nuno ko Jehovah mhadzanu uto u kasado vor jiu satan ri poto po kapye Jehovah mhadzanu shado vor jite Jehovah sie satan ki no kira po nu vor ga siru satane Jehovah di kela di sie ki jenu revu Luki haki to ziu segi komuke to divorwe. Siru Jehovah se satan ki no akito job se leshe yamo. Ki jenu teme po kemhe keche pori to mo. Poe viti siro teme kemeje po. Poe kepenove priya mumha kesho ratseya. No achepye abu pocha pola ke jenu. Po pecado, po petuta zori, po tiri po kesese di meto bazo, si te satane Jehovah di kela di si, po je su po je zo, te mie po kirirola po keba pete kashe wado. Deri no zi nji hia shiji, si di boru zi po che bie pi. Si te poe nhozunu nreseta si te Jehovah si satan ki hare po nzenu bade deri po kirirowe ne heje sise sala satane Jehovah nhozunu toda si di church gemere kechepie job pisanu ko po tsle ketso kashe Suru poe galitzo po chile di su pie por hadi migenu bada. Tite po kime po ki no ziri meto se zobadi ame. Uke penever se wadi sieta jemu. Deri po sofeki no tenu kenyave po toe dipu bade. We uke penever zinu hakevi nguli. Ya mum hake shuri ngulil ho me hako petenu jobe potiese ke puma pu mozo job kretomie sego siro job kretomie sego ma kere hako pete bogi vorje silete ugo mie popo keche uto ukebacha nunu bogi vor tamanu ilifas Shuhit mie bilda mu namat mie zafar ukwe uke seledi ponu tupelo do vor mu ukwe kepete nunu pongu keshiki po silemota site uko fepra sidi grada sidi uko feni jera mu nyope kelube uko tsigi shida sidi disoja tenye siro dizija tenye
uko zedi nyopenu bada mu me pori poki die yo pori pumo uko po meju retor ke je mu getala jikezo. Good morning, church. Good morning. Jesus Christa, uke pumanunu, uke laki leuzanu. Siro Christa ki hu Emmanuel Baptist Church sunu. Ke ni ke lu ke sevor Christa ki hu Union Baptist Church ze prepete ke lu ke su se chwe. Tie poti haunu vordi ukrozedi ke hula tyo ke tsa uni thori vor ke tsa su se chwe. Mu Christa ke huwe hego tie ukr the jasedi hego ke ze ke pekro hego hetsedi hego nidi ni pu ja pu tswe ke tsa dilie su se sevor ukr uki kru pe shige se su se tsya we ngo tie ti soja ho ha uki hula ti soja ke me yebo zanyo krotho ke hu ke tsa su se ugo musade mu ke hu ha ugo mie pobo ke tsala me ye se ke tsa so go se seri rakraba mu poti ke me ye haunu nyoko tie poti ha hari pi se di atse ke shla suro u pastor dikon krotho go zo shiri akredi a pi se di ke hu no ha pe thola ke she so go salary uko toke seguri ke peje so serisidi ke zashe yawe ngo tieti unu oti kris segetso bonu luze geze uko suse le preso doke uko tv bo me hoge zeno zo shiri mori tedzele sebo newspaper bo happy progetso no zo shiri mori ngo tie radio go zo shire na ge tsa ha kun no ha puti vi mo thorz ge da puti re thorz ge da mu puti ham he ge tsu no ha ba huri u ke pelle se dil hu ke tyo ha krista mi tsu dil hu tyo ge tsu ha u go la challenging se ge tsu bu nu ba da ge tsa so seri ra ba we de puti re dearly zo shiri kizu re dizu zo shiri tie ngo ke pele mie zo tse ni pu ngo gi me ro ke ba u li ro ngo bu tie po gi thame ti di tie u hie tsi di te zi ku da mo di u ke vi tho bie ni pu la lu ke se su se me ngu ya mu su se me ro ya ke tse ngo su se ri le so do ke tie ki kru ke hu bu no zo shiri le to ke hu bo tsu zo shiri ngo mie pobo ge zi ha po nyu po tsu ge te fu ge zi po nyu po tsu pe vi ge zi po nyu po nu tu pe lu ge zi mu po nyu po tar ho ge zi ha tie u he tsu di u ti zo tsu di u go hao nu u ka sa so mo sho dan he ge zi su se le ba u go tie encouragement ministry ha me yes segeze ti bunu bade mu ha ngu petsa phigeze ki kruno sheri mori thie ke pele ko thono zo she hari me kudazo mun he geze uthyo su siri leba ya sala ngo ke zedi che do ha ke zedi ke pusna ba puti kri ke zedi ngo che tiunu encouragement punyu po tsu ke tepu ge tsu tsu pe vi ge tsu punyu po nu tu pe liu ge tsu ha mor sho bi ge da mu ha ngo tsu ri ge she u ke pe nyu folari me ye se ge tsu u go su sri mu ge le su tsu po u go ke puma nu lu ge tu nu u go tie punni mo tsu ge wan nu zo shiri po ngo krie ngu me shie ngo bu kada no modi nu po
我牛不流耶稣基督给这边给只能说个事，我告诉让克拉苏多克，耶稣基督没好个事情，我太面子的路我我都努路，我没好个事情，我 ministry 努我面我没写个字，面苦黑苦呀个字，面吃个太苦个字，我告诉说是我给来就是这。不给路给侬做些不特别别个事，不让不过侬做些好话不没第三个事，我不怕头侬做些哩，我告诉是我做个这，我告诉是来是多开，给不嘛侬侬我是怕个事，给么日子的路都路，给么日子不我搞这个事，哈哈，给他得不哩，我侬给他过目，我侬热些，我告诉是来是多开。所以说，给么saruf来了个事情，天，如果不能没人有面吃到嘛，你给朋友付为不地白的呢，如果你图白了，如果苦黑会也把个子，如果就是哩来是多开，而个是多开，给朋友付掉好哈白掉没好付这些 ，it's all about encouragement。好给侬，我不侬给没人你个哩，好给侬给太妇女个哩，好给侬给朋友夫，我给亏，我给没些，我嘛喝过，还过还我吃哩，我哩。我说啷个给托来是侬，没好好个事情，你个给这给呼吸啊，给是肉靠哇一节，你呼牛好，到后把手离开，意思哩给托的就是不是，呼牛侬头白落。木胡牛好吃白味个子侬，我是吃是做离开，意思的。我说啦，我天好吃个对位，我给本来个头好哈，他给吃么说的，好哈给侬包么说个啦，我个就是来说到开。天我面不给子哈侬哈来个吧，我别给给配的来吧。后面我别好哈做些别些的面些给啥来来个子。就是吃的奴，没给不明啊个这吃的奴玩把到。我说那我给这里给胡吃个之后奴哈，天不牛不苦黑苦呀个是奴，是连到里头书面吃了的。某日天不牛不吃个太富丽个味奴，我说吃连到里头，不牛不吃白味个子奴做些哩，我不牛不奴吐白溜个之后奴，我毛里头我书面白来多个。如果天就是类似于，怎么天给胡给侬，我只premier个，好好我来把么么个，个这我个面包个这里，我个做是为，我给胡个是个给侬，那么阿个这我给胡的，是啦，我就是为类似么说，如果天上有个头，好好吃个哩，好好我天。如果 ministry 好哈，吃白黑，吃白味，吃个没第三类个味，只能为这个做不。他们也干么？什么不牛不西白味里味的，不牛不做副个，不牛不给热个，不牛不他吃个，不牛不给味，不牛不好 pro 个，就是我里味的。我说了，我好弄哈，第特别不牛不自恋，我特别。谁的不牛不自立的这些，给苦黑白费谁来给多，是不是不差，是不是我吧？我说了，我好哈来么说，咱有个头好哈 ，it's all about care group 一些样的 care group， 好侬不牛不 care 这个字好哈，我他是么说个字么？好哈，我让干么的说个字，是不是谁的给啥事呀？我。这丢呢是啦，battery 这多会给把 battery， 它给new 些哩，给旧做些哩，给旧做些哩，是给毛做些哩，毛里贴给锅面些哩，给它吃面做些哩，我白的贴 encouragement， 好哈，什么说个这，如果是些哩来 press 到开，这样我觉得 encouragement 好哈。给这里努 job 给路努个给这里，金钱是，木金钱么说是给这 group 给这里给不能吧？
ngo job ze hao ha ngo la mi samo de job we us nu temie bo ge ze bu she ni ge to de no me ho vo ge zi gi bo us nu bi mo deri ni tu za de temie go do nu zo shi bo ge ja to ge me ye to mu ge ni to mi bo ce ge ze ngo su se mu li ya bo ge zi ge ri go zo shi ri ge me ri ge ze tie tiu nu le sa da zi she se ge me ri ge ze ugo su se le li ya所以说，给托的不给这不会危机一些的，好哈儿个把儿危机木没事一些，不过我给朋友分可比木哈给说而这样一些。天 job 给路我们好给自己，天有条可发不对的，我们好了是危吧，我不知道去，好努给朋友分给的人家不知道是，那不可比的子努，天给偏巴个。Mori, hake shore zege za, ke kurwe, vimowe, ke pumawe, ke za hao nu, zege za hao nu, ke mhebashi, ke za hao ri, utyo uke zo preserve ba. Salango job ke luno me hosa zishe poe, society nu zo shiri po status, po position vis zege za, siya za nyumye, battery usi ge za, me ye me lyo zo ge za, po ke lusu su ngushe. Dingo ke tot dio no me ho vor ke segi dio mega kun hienu zodi punyo te fu mi mi te nie te nu seba ke zase pette shege da du kri ke wa ugo su se muli mu ngo me hola ke segi po zeu no me ho vor ke segi pu ki kroe po la me yes sege za ngo su zo shiri muli ya po esla punyo nyobo ke penyo fu ni mo cha ze primu ke penyo fu resewa ge ze su se cha shu mu yi si di ke se xie zi li di punyo nyo go la ke terror shu ci ba ye shi jiu rong ngo me ho vor ge se gi du me ga bo ki si ki ni ha go ha be te mie bu vor se lie bie lie va wa ge ze bo ki tyo go bo cha to cha le mi go be te ze tyo ge da du kri ge wa u go so go se ri ke pugi le su se musla u go tie tiu nu tie society thau nu le sa da ze xie te mi ha ke ni fu ge ze ha wa wo di u zu nyu nyu gi ha ha gi ba ge ze su se ring u li ya mori u ki si ki ni la ze ze mo di ha go ha fu di ha nu nu ke ni ngu li don he ge ze su se ri ho ze ya mori tie u status bo u position bo la ri tie u ni le ge do su se ri fu ze ya so me ho la vor ge se ge do me ga job we po so ho ho ri pu ki no se ge da u go su su mu li di ci bie pu gi se ge ze ndi pu ki zi ge ri po nyu nyu go pe te pu ki tu go pe te pe ka wa de su ri po e ro di li mo de不给朋友分儿这个字数是吃么的，是老姐给吃，谁的不白吃是？目的吃别不知那个努，给的不配吃个做，就是吃个这，如果就是我哩，给么吃个的，就是我哩。是那好我很多没好那个事情，不给么这个了，很多做事的给朋友分或者普马瓦毛的，给拖的就是不的。是那很多地主不给牛我的。punyo nyogo poki sikini poki tsikirigi mori po sorhogi bazashe zprede ndi temi ha tiem haniba uniba dikini zgedan he ukini uzde sorhoba tie sudu sorhoba mondazashe ukini uzde uzi vila uniba de uzi vi hauri rada geze vizo doyo bozo sala ngo how no hanuri lele mo shoge zu buliro tien ke niu ke abo baga ke ze ke kila mun how ha u go tie u priority u how ha misplace sa ze shi how no ha ke kra ke krovoda le ke vi su se u go lele mo shoba salam go chie ke zedi no me hokir ke sigi du mega podze u se ke kaze ke se ke ze u zanyu mie ukromie battery uzeshi de
그러나 우제미고 우크레토미고 우제시게즈 누 우누메제디 보프보게즈 응고게토 디누 물리데 일리파스 빌다 무조파르 하고 할리로 우고게즈우 게메시게바 누쇼제게 세게바 수스시스디 보누투펠로도디누 보기보게즈 응고수스 물리 딘고 보게즈기 게치에 배치게 투라누 붕우게 쓰기 둠히데가 붕우스디 보실리모다 게 그라무는 보기 디츠게 매츠츠게 달라린디 시디우고에 보르디누 붕우게 쓰기 우누 쇼저프 크라게다 소스 부데 우 페니고리치 하나 뇨페겔 후비에 우고 츠기 시다 이시에 시로자테니 디소자테니 모티지자테니 지프조디 디처브리 부모디 우고 바게다 소스 부에 게클람노 조베 부어 메시오 레토 바게다 소스 무게즈라 이시데 스나 우고 우크레토미 바게즈게 테데보리 테자프시 게페치누 우제시즈디 아야 무메제 토레 바게즈 기리 우프보게잔디 우티우자 카피에 우츠게자 우 프레젠스 세보디 우 인카레지 스튜어 vogeță hauhari leseri viba shidi no vodi ugo dum hega vogețu nu ugoe pungu meshegeda suzo shiri thase pozdedi krageță suroke meye tholiro tisoja theniemu tizija thenie die chaburi pumodi pozdedi nu bageță sus pushe tienu shoze ke se ketzmie ngo ke hubuzo shiri sus 맹무 프레후조 수스 응골라메 예 프레후조 스나하오하 맹호게스기 게테데보리 포크레토하고 하 비시 게자 우고수스리 레서비니 데 맹호게르게스기 둠헤가 조베 뿌게츠 뉴고페 테리 미엔누투베 료리케 모미에 프레조 이시덴디 miserable comforters 이시다주 민누투 벨룰리게 몸에 프레호뉴고 이시디 우고기 룬누모디 뿌파레 디 우제미에 우크로미 하테데보 츠슬리로 김히디 조베 하이데시 ngo 계제디 메호스도케 게리토 ngo 일리파스 하오하 메호스도케 우고 미세고도 너이부오케 피츠토우 츠메제 부어 디부 게리토우누 부어 부게저 앙무와데 니 앙무와데 무뽕무게 zuli로 태미에 하게쇼 제시야게 자미에 몸하게쇼 제 부시야게 자미에 스겜히 레라야 이시데 살라포 뿌게 zuli로 job 노게 메시게 바오하와 노게 푸마츠와게 달라 노제 프루비바게 살라 노 하오하 제레바호 게자 수스세 부기 뿌게서 우고수수이 레리비데 지롱고 메홀라 키르게스기 보에 지엄호봉우 이시데 지엄호봉우게서 하우노하 바우후리 로프보에 부기 보르디누 보르츠게 주고 보수스 세기자셔 우부게서 테미에 보에 우게 베뇽폼 호즈는 메살리비메 이시 무보에 보자울리로 좁기 부게 줄리로 좁 논게 푸말라 노 하이발레 이시조게자 슬라몽게 조프할리지 이시데 디응고 메홀라게 세기 디움해가 럭라모슈게 줄리로 조브로 보게 푸말라 보게 메시바모 니게 토디에 부게즈 보에 위치 보에 메즈무 미토게자 우고수스 물리 슬람 하우누 엘리파스에 디푸 모바디 자테니에셰 디푸 파르게즈누 조부 누투벨료게 주기리 보비에 게르자와게자 우고수리 물리비 모티티우누 ngo 본요보 누투벨료게 자하노조시 미보에게 메시게바 모리게 가제게 세다로 보게 푸말라모자 보메바모자 보티오크랄리모자 이시조게자 디에스 미디 뿜하이다야게자 미에 자츠다리게비 센시티브 모 토조게자 ngo 수조시리 무게자 수스리 츠다야 ngo 메홀라 키르게 시기 둠헤가
Bildad temie ugo mi sego do nu genio po pulageza ugo chanu ke ze vorgets la ugo e chanu riker sudo meje ugo zeu job zeri ke pudo meje ke krilamu nu ugo judgment no liro ke mi segeza su seri ngusha mo po pugets uke penyo fa temie ke jo ke jemie khawali ho mori po ma ke sho ke chmie kru hilel ho isizo geza no chi ke meje ke ba you are in this maze because of your sin. Isidino. Poki pugeza ngo hawazo shiri ngugile so siritse. Sala non ke pumala ibale geza. Mu go me hola kir ke sigidu mhega. Puwe remhabo haukiri pu pejela ke siboliro. Punyunyogo. Punyunyogo shegeza hawazo shiri ke pumala geza. Suzo shiri. Sidi pupargeda ngo so siringoli. Salati hauha me hola vorge seki puo bauhuri bildade pugeze ukrunyo zenu leseje ukrunyo pudo yagetsus ke penyo fe ke mi thomye bu ke meje yamo la ke meje ke baus non ke phumala hawora ke krudu zla me chizo ho isidi puki pugeze ngo susuri mulia Muslim go tiettiu no me hoge siki ke me shige zu hawa sefodi bukra butza ke phumala muze isizo geze pie ponyu po peda geze ngo susuri pura me krodaya musala hawari ngo menyo semor shonia ha geze susuri le suro ugo mi sego donu zofar pugesu hawa zla hawa pette Concealer me prede, me conceal sedodi, nu shoze ke sege ba, ke kaze ke sege ba bo kruhi do di vorba. Deri uko me hoge seki, chie zofar hawa, pojapur nala ke seki hauro, ke yes sege ze susunguli. Mo podie pune me ho vorge seki, no this, no ho silly che ke ze sus zemele sus puge ze ugo susunguli. Mo po puge zu zeme tamu no nke puma la ke me shebale di no ke penyu fa thezili je no nke puma ha ke jie ni puwe punishment bien zeme se ho di no ngu ke z de ngu ba mo ho ke zandi no ngu ke z de ngu ba mo ho ke za no ke puma kra ke li ko kiri u ke penyu fa nki le pet sa ko ke za no sili je isidi poki puge sa so seri mulia no nguz de ke penyu fa senso bamo sala no ni le mosho murino pothesia le mosho izo geza sala ngo how no me hovor ge seki tie how ha nzemu aje pubara monhe ugo mie encourage sutyo mie nu tu pelyo tyo mie nu tspen tyo vodi mie bu udie puren sedi Sorho ke liye, unulyo ke liye, unni ke liye, ukiri, aya achiri temi zu diya kradu yali. Puavordi shidazu, puavordi semhezu, isi zoge zandi. Tiye, ugo sila hauha menyori semon shogeza. Ugo susiri lela sasadoke. Sala ugo hau no hanu, kezidi lessons krobo, learn sagiliye. Ugo kezidi ke pusen ba kim he ugo themi hago kim hidi ke krovodega me hoge siki therio liro speaking without empathy ndi speaking without empathy chakiri to die puse sozo deri vo puketsu puo ke meje ke baun le mo ke dandi po thauno thadi po kim hidi feel saba po ki ge zo experience sa shi ge su po pain su se feel se limo ge da su nu po kru hi limo ge da ugo su se ngugili su se tsa ugo du ba do bo we vis se so zo vordi ke ze zi fa di ba di pu par ge zu we po kru hi ge zu mo na jo bunu ke kru ge da musala hakwa sidi mie nu tu pelule
ke momego isidi go ki pugeda ngo suzo shiri ngugile susatsa sala ngo hauha menyo semo shogeza tie u presence hauha meyese tie mi encourage sugeza hau utiu japi punyo potsegeza ndi tie u presence u action no zo shi thasiya mu u die pudiesno nuri de u die pudiesa hau menyo semo zo she mi build someone mi break sale kivi ndi rame krozogeza ugo suzo shiri lela servi sala Billy Graham me pugeza grief is deaf she grief is deaf it cannot hear the words you gently planned and tried to say you see sala ngo hake hubuno zo shiri menyo more shogeza sensitive more shogeza ugo how hari le more show so ngo me hola vor ke segidum hega ke neoliro having a poor theology of pain you see having a poor theology of pain ugo ke me shi ke za how ha ugo me hovor ke segidum hega tie job zego ugo liro ke me shi ke li how ha ke penyo fe how no zo shi pom har her bu ba ke za mo pom har her su ke vi bo zo ke za su se ngu zo le mo ke da ngo su se ri nguli ya job lesa no provoke zigi ke penyo fe za ke penyo fe har her su se ngu zo le mo ke da ugo how ha ngu ke le su se za di ugo me ho ke zigi ke penyo fe job ke lunum hat sa ba ke za su se nguli sala theriagiri thelanoe jobe phake kranu wicket sakeli phani geli puo ke bau pukini double be potsegesha puke kruri pe putsa sagesha ugo suzo shiri ngugeli susiritsa sala ngo tie hauha ugo theology hauhari lemon shodhe ke zle ke me jegeli haunoha puke phumala ke me jebada ndi mori puke pelle ke tsalazo isizo geza ugo samhi ke tsuguri menyo motion he ke tsa susiri leba siro ngo pachas seu no me hola ke siki suffering equaled with sin how hari mugile susatsa ke me shigele how hasivori ke phumaze ke tu geza sunu khamhasa geza ugo unhe technically ugo less daliro ke phumala ke me shegetse uki zunu vorde u donu vorda getse ugo susa shipre huzo de mhapo ke phuma bola mori ke me shegele posevodi ke phumau po ke phumala zu po kru ke phumala zu isizo geda hauha menyo semor shogetse mo hauha ugo ke thodiori vatsa ke krali ke vi ke me cheba ge za ugo su se le mo sho sala jesus he ji go khunye bo jesus ke chodi mie po pon hu chu nu nu po mi chi di pe nyo ke le ha ha po kru ke phumala mo po ke phumala ga isi di vor jesus ke zo di jesus ugo ki pu ge zo li ro ke phumala mo le di ha no nu ke pe nyo fo za ye che le ke tu la ke pe nyo fo za che pe ja le ke tu la ke za ke penyo fai u ngo ke tsu nom hat se ke tsu su ta se ke du la wei ke se su se ri bu ke she u go su se ri le se vi ba ma cha dio li ro generalizing all suffering as the same ndi suffering how generalize sa ke za ndi mu the mi ha go experts ko de wording go mo pe ma ke tsu go u go experiences ko pudi sim he di ai ndi no chiba di tsu sma puri mole ndi as tsu giri ke meje ho ndi as tsu mhidi tsu mhidi ze ke se ho ndi isi zo ke tsu compare tsu ke tsu ndi mori punyu bo ke meje ke ba usu se ba huri themi gi ba se ya ke tsu ngo su se ri le so do ke u coping mechanisms how ri ke prepare ho mo ha me ho vor ke ski ngo how hari le more show gets u world view u experiences ko ke crickets la suffering how a generalize sa heji gets andi menyo more show mie kru hi do li ro min tu pelu do li ro
compare to that he di po thau no thadi menyo senum halle mor shogeza ngo suzo shiri le saso doke sala ngo hauha ke huburi le menyo la saso doke sidi ngo hietsadi tie punyu po kruhi bevi sakhe geza suzo se geza shia job ke luno me ho ke sigi po ke me shi ke le ha ko aze ke se mu ke me je ke le ha wali ro khali ke to vie mode ngo mi puri ha aze ke sen ho ke ze suzo bamo battery ha aze ke se vozo do hu mi che ze ke se ba hu mi so do ze ke se la vodie u ko battery ke ther preso do di ha nu u ke pele u ke babashi u go suzo tasya ke pele no pitsu de momoshi lope de momoshi ke ze tasya musla ugo me hovor ke siki jobe kim hedi po ke kaze ke se ke zahanu po sor hori po zivi gori ba mode ndi po ki sikini po ke tsikiri po ki tyogo po chato chalimi go ba mode ndi po nyonyogo ba mode ni po ham he ke ze ke se ke zunu po kim hedi response ga ugo hawa pa chadienu ke ze di me holasin Territorial, he looked around. He looked around. Po kepum ho me hodi. Po me hoge siki du miga. Po kimie po ti tsi bi ke me je sege zi. Po zile nu ju po pi tsi ge zo. Ke me zi zi ge da. Su su mu ge siki ke me je torba ge da su mu di. Po nuri shoda me je zo. Je po kimie po nyo mi ke ro go shege da ri po nuri lo lo mo ba me je. Hauhora punu zili mo ge zeri ke seba me jezondi poki mie poki puge zuliro no ziri mie to sezo badia me iside no ke penyo fe resewa di sheda zumu no ke penyo fe resewa di sheda zoje isidi poki puge ze susumuli de jobe puge su podie ke lage suliro don't talk like a fool isi if we accept blessings from God we must accept trouble as well. You see. When hakivi kepenyu fuki no nguli aliro hakia shori nguli zomome isidi no po puki numi kerhegeza susuri nguli. Ni pupo rose po ni aliro rose uzedi zo husavor yageza ugo tie suri lemor shogeza susuri rakramor shogeza. So not tie ngo ke me shi ke tse ke se ke le nu we panya parada ni pu gi uni moda da le ro moriu ke pele nu ro ri da le ro che she da le ro so ke pele nu pitsu ba mo de we ke me shi ke lu nu zo sheri ni pu we ha ke vi pi utsu ya ru how hurry it's a part of that package ndi isigele tie no ke hake vingu ke lie nsorho nkini go ngukele gi no ni ba ya ke tsagem hi nyunyo go la ni ba ya le ro no ke meje gi lin heri tie hau halari ni pu thezile mo sho ge za susuri leso do ke pacha ke ni ole ro he looked back to his bird ndi he looked back mo ha me ho ge sigi du me ga po pu ge za naked I came out of my mother's womb isi Ame tudi a Giovanni Nuvor iside. Mohana ngukili jo wedum higa hapete ame tudi vorzo hapuria vimo diri ake bagos ni pu vizo geze. I'm just a steward ndi. Kityo getsmi bozo ni pu japia getse asus kityo getse fege bami bozo geze bosus tagishe. Boto botau ngula gili Potu potau flagese, ruri poshere me hodi ke krukim hezo bono no shirshi geza takim hezo bono no shirshi geza su rakra lageshe su me holagese no nipu tezegeli su suri nili pacha seuliro he looked forward to his dad ndi he looked forward pom hodza de popula geza and naked shall I return ishi a metodi vor a Giovanni Nuvor mo metodi to ladazodio iside potzaliro a penyogelin henu vordi asim ketso
아기스키니게 되고 갱우버데시 아기니게 저불라 니바야시 하고하 뿌리 아세디 아제리 돌릴호 아수스 비시디 아메질릴 호소 하고에 게셰미에 라에게메 투조게자 수스리 레라크라라게리 보 수스리 세디 보 누투벨로게리 ngo 수스리 ngoli ugo tie kechachi kizunu bagidu hedinu ugo mamehu utuo umeri tsepere pidi taukumuke umedake shotse mamehu ge zepotela zidil huze de ngo ke huburi haushimonsho tie ngo metudi vor mu metudi ladazo ge dio suse metsmonsho Pacha Dio Mutelao, he looked up and expressed his faith in God. He looked up. Job ke mejegele haunu boy. Pour que penyon fe bellegele. Que penyon fe men hogele ngo suzo shuri nguli. Mu pour que the Lord gave and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Jehovah kase mu Jehovah bilalide Jehovah zapu za yetsliji geza bu susu sidi bu geza mu hawe ke kaze ke mejigele zsegele haunu di hau pure pizo mejile ndi ke pelenu tie ba mo zshe hau ha pulige dore pizo mejile ni pu zabu za yetsliji ni pu za tseliji geza bu susu sidi 부게자 고수스리 로크라스도게 살라 우고 메 홈워크 게시기 job 진노 메 홈워크 게시기 보에 게메지게레 하우즈 세게레는 게 토디에 부게자 보에 푸마와모 이시데 모리 보에 게 크르디 우게 페뉴 프리 페 조다모 이시 살라 게 페뉴 페 텔라노 포르 피게사 고수스리 nguli 포제고 porque pumala porque mejeba di pope joke bagobu ke penyon fa ugo kipo ni modende shidi ugo bu vodi roshotsa nugetsa mu roshotsa getsa holero ugo bu ugo kitsi kirigo piedi no job ki volie di jobu ugo la chasu nugetsa susese ugo kipu de zonde la mi thamele baru je vos mi bu la chasu nugetsa smie ginu ke jova kile sus nguli dogetsa 수스 부게다 우고 수스 응울리 지로 응고 부게 누미에서 쉐리 메호게서 job 기누 부게 누미에 분누리 본요뇨 태프 테니에 테누세니라길리 게 토디에 수스 부데 지로 응고 메호게스기 부에 루차 피겔리 디 수스리 게 토디에 수스리세 우기 부게서 수스 츠웨 살라게 크리게제고 응고 티에 prosperity theology is here. Tieno ke penyon fasili na zshie ketsegen zeke selil ho. No ma ketz zeke selil ho. No ni sid dadio isia. Deri ke pelemie. Uko zoze suwe metzme chemon sho. Tie we ke penyon fuginum ha ke vinguli aliro. Ke meje ke suri package su no bagetla. We ke penyon fa pellegele ladi ke meje ke tsu uki vorzo do zzo fugetsri uki vorzo do ke menga getsri uki vorzo do de ngo hago petenu ni pu e pum harbo bali ni pum harsu ala ke vilazole ke tsu ngo su se lady ur hietsdi uke pelu thezese ke metise di ni pu ni mocha modi theja ke famietsdi luvoke ni go peje Pesito we pastor zakie njapu ngelula ni pu pesia ti do kernyo go pu keso go mu kengu ma thongu ke mo chege je pete tejangu ke le sui peleya tela nu pete ke ze dili ke vi chali khu kredi di soru pete ke ze si thadi chali jisu ki chame holie chali ho kilila le do Yes.
ke chat hello mu ke pesi ke jati pas ni no sil ugo chido nipu die rena ke le kem hidi u khapi nipu die nu sana ke le ti su su chde do nipu ki ge chbu nu ur tsu shi we chutsolia ke mo chutu chike krutu ya ke zagu nu nipu bu u cross je ge cha su su se di uto ola chali do chaki ni uli ro ti ABCC pastor dikongo ke chajade musalago ke zedi chido ugo petego ke zeke nu redinu ABCC ke hu kribu di care poma mu honu pastor ko dikongo la chage cha su se chna bawi le to mi chike cha vitsi di le to chto yamo ke puma do pisu su petego zeke mhidi se zedi ke pe hizia musana chido le to mi ko la chage chki nipubu ukruhisidi bu kokele ke hunu hnushige dola le thome ko la chasaji uke penye fabu ke sikele khapiyetsidi nipum hasi sedi tie ke thonu nipu die se petha mul hnushige dola chakini susala chasana ba ABCC pastor dikon kotho ke semiko kotho po ha khame zabaya sala ABPT ke sekolari chake chasus chlido for ke zati chenu huja susba ke to har susriba musala kotho ke sekolari chasaje huja susmeza ke to ke to mu chatha khase ke to la ko ABPT ke ko la chake chasus chlido mu pathala liro le thome pastor go dikon go uki kula ke zege chatsaji ki klubu ke jedo ke tudi ke khoyadi nipulie chzu zone ke tola chada mu hala chake zgi chedo uko pastor zakie mupudi kon galai chasa uki hunu pastor dikon gala chake chasu se chile mu ABCC ke hu krebudi care ponu pastor dikon de thotse ke ba pette gola ke ze ke chatsa de mu hacha go ledi go mes ke chati ba le do me ke mesa thoni pu jehova ke teze teze terupete njiyawe no tiedo hekopu sismo shakecha ndie ha sevori heko petro ke sha heko nu heko nipo petro ke sha kwala nteze bawe nke ridi ha butie heko ker nmeko nipo melunu ledi heko tseke disji ndie ha bu heko nipo tseke sashji ndie ha bu heko tsepe village heko ke kretu ya kazakunu heko bu heko tatsu silidi heko tseke no siditi nipu njapu mie nkepele mie chadil huke chnu kokile kel hunul huni katola no thie nipo japi heko chasha hyo krismu ndi ha buche do kern mie pette kel hunu posive kel yesus chji heko chido krista ke hu ke zeke nu redi angami baptist church ke hunu pastor mie ko mu dikon mi kola chabawe nipu no season pola he ko kipi he ko bul ye thot samaya musla he ko bu puti ha nipu pomar re ke chledi he ko kel huri nipu semen no di nipu he ko hathokuri mesadi nipu jehova ye chli ga tola no thi he ko kruhi saje pastor dikon mi nipu jehova uza o meseunu nipu mi uza ke vi mi chli ye chzia he se ko sakel hula ntezi bawe homi nipu jehova uja umesiu chliel khodi nipu ke thazadi bhake chmi badmu no ti soja hoha nipu ke pele mi ko ke zeke nu redi chake shne no ne thome ko kruhi sje homi dopi ke rize ke sedi ke pe jmu kishi homi zzo fodi tami redi unu ke radi le thotsia mu kishi nipu homi ke tsike nri tu fodi le thotsia mu kishi no ti nipu ke ko khapis ko si chsje opo ke tsike n chdinu to ke jnri ke ko bi ke ko chdi nipo nku tsavedi ne thochshli got la crise je tsamere zo foto ya ka zabu nipo nginu punni ledi ke tsukel hothe jasidi ne chli got la no se ko so free va pisje unni di nipo ne thotsu ya ka zami bunu nipo jehova nke di nipo japu tsepe jasani got la no crise je kidzo hasi vodinu uzeke khuke jtiunu no ke sikele khapie pastor dikon mi go tsuji kidzo ke leu chpio therishdi nipo bunke di
ma khodi tiki mhasi mu tiki nu sedi hi Jesus be nipu sedi nu ki hu ta se ni ke tola ke hu thekke li ko tola no kru hi su chi nipu ki hu ko bo shu froni ke to tie le thome ko nipu javi su mo li ro le thome ko shu ho su li mo li ro le thome ko thep su li mo li ro ke hu shu ho se pa di nipu hi se yu nipu chike dile gen so no sona tie nipu ke hu nu nipu no le thome ko kru hi su chi utsikar no su chi nipu teja ke sa khapi nipu chu chi u ki cruise ke je do din le thotse ke zo pette nu no tie he pastor mi ko dikon mi ko nipu no u ki cruise shi bu ke je do ke ze ke nu pridi in japu chuli ke tola no ki group po ke chunuri ke ni teja rubi chu so ke liu chuni chi ti so ja ho je di he abpt ke secular ke teje khapi chi ya nipu ko je ti che vor ke do ti che shiri ko tho ha ta ze la vo ke to nu no ki si ke le khapi go chu shli pha tho pe ya fudi hu ja pe so ke to nipu vo ke to pe te go ni no go cha li chi ti kim hi che be kom hi che chdi nipu no nu ya ka zo pi un nu chdi nipu ko tho ta zin li go to la no ja pe go pe te go cha ke li chdi chi je do ti so ja ho la he ke theze khapin chi ya no he go ke cha ren se ke ta pen li di he go khala ke sa pin chi ya we no za yi chi li chi nte ja nu ne mo in ka ma sa ro fu bu he go pe te go se to ke li chdi chi na so re chi su za nu ke am be je ma lo shi ya we amen akinu macha kini macha sedi ke pesi shado vokita sanden hi pesi shade di jova for ke zo diba do no diba za se November za me fe tenin hi ke ba poki uki hu ke hanu uko dikon vilal hule mu ani ke dileno uni no fa pezanino mu Chagisam Baptist Church ke hunu zapra vedko uni ki ya chado she musala niko ke chanu uni la chaba mu vori over pelisa je ke chasu se pesi shia ke bapo November zame fe tenin hi hake hanu ki ya chli liro te he liro kodi BMC Convention Center ludo sala niko susui lebadi vo la chasaje japi utsije ke cha ki kusunu se ke pesi shia wi Tie uko zano krotho sande mu New Market zano krotho ko nikom hato chego sepe vise ke shlanyo pe shiwi ni bubu jabi zano krotho pete tse ke ni utsi ni tenda ki hutsi li liro uko la padi cha Jesus bato mu tenquis ke no zano krotho ko cha Jesus no Mary go chasidi ke sepe ba sala ke hubri padi cha Chris mu khoni Jose ke krotho sji December za tendin here uko compassion ministry liro uko advent Christmas bado mu han here compassion closet vakinu zake Jesus chia uko puti peten ho ha chromaya mo sala ni ki hubri compassion closet nu pie cut off me kathatsmi ko kri hisin ke cha hachaki nu nya shi feminizo shi mori toiletries kori ni paket so puri se di ke kri hisin liro compassion closet how ha nu khashli vi we ke cha se nyo pe si shi nyo ko how khashda liro December za pengu ke moza ke yesh le da liro committee ko so mortgage ko mezali do sala tsli ki vide nyo ko December za me za pengu moza contribution hanyam haraki hubri several se ke cha so se uke hu ze ka za shi ya nyo pete ko pishi